بريب 3 خلاص اخر يونت في المنهج الاستاتستكس. وزي ما متعودين افكار الاستاتستكس اللي عندنا بسيطه، تتجمع كلها في نص ساعه، هنجمعها ونلخصها وتبقى جاهز تدخل بيها الامتحان. اول فكره عندنا وهي مهمه جدا نتعرف عليها السنه دي حاجه اسمها ميوتوال اكسكلوسيف. معناها ايه؟ معناها ان انا عندي تو ايفنت، التو ايفنت دول مفيش ما بينهم اي انترسكشن. الاي والبي مفيش ما بينهم تو ايفنت، مفيش ما بينهم انترسكشن، فبيكون الانترسكشن بتاعهم equal phi، فالprobability بتاعت الانترسكشن زيرو. خليك عارف دايما اول ما يقولك mutual exclusive معناها ان الprobability بتاعت الانترسكشن between ال A and B equal زيرو. مهمة اوي. اوكي يلا نكمل. A and B are two mutual exclusive events. خلاص يبقى الانترسكشن بتاعهم كام؟ زيرو. شكرا. سيبك بقى من كل الرغي ده ملوش لازمة. نكمل. question number 3 و question number 4 ليهم علاقة ببعض. question number 3 بيقول لي ان انا معايا ال A وال B are two events in simple space، ويقول لي ان ال B subset من ال A، يعني ال A هي الكبيرة وال B subset منها جواه. فعاوزين نفايند ايه؟ عاوزين نفايند ال probability بتاعت ال A intersection B. لما اكون عاوز ال intersection between two events وفي واحد منهم جوه التاني، فالانترسكشن بيكون مين؟ الست الصغيرة، الايفنت الصغير اللي جوه التاني. فالانترسكشن بيديني مين؟ الصغير اللي جوه. A intersection B بيديني الست الصغير اللي جوه، الايفنت الصغير اللي جوه، يبقى equal ايه؟ probability of B. على العكس تماما لو قال لي ان ال A subset من ال B بالشكل ده، يعني ال A هي الست الصغيرة، هي الايفنت الصغير جوه الست B، فلما يطلب مني اليونيون فبجيب مين؟ بجيب الايفنت الكبير. يبقى اليونيون بياخد الكبير، انما الانترسكشن بياخد ايه؟ الصغير. ال A union B يديني مين؟ الكبير اللي هو مين؟ البي. الفكرة وعكسها، لما يكون عندي ايفنت جوه التاني الانترسكشن بياخد الصغير، اليونيون بياخد الكبير. ناخد السؤال اللي بعده. يقول لي fair die probability of appearing number less than 3. مين النمبرز اللي less than 3 في الدايس؟ الدايس اللي هي النرد. 2 1 يا مستر، يعني كام نمبر؟ 2. 2 نمبر اوفر كلهم كام؟ 6 faces، يبقى 6 numbers، يبقى 2 over 6 اللي هي equal كام على الكالكليتر؟ 1 over 3. نكمل. السؤال بعد كده بيقول لي mutual exclusive. اول ما يقول لي الكلمه دي ببقى عارف ايه؟ ببقى عارف ان ال A intersection B ال probability بتاعت ال A intersection B equal 0. اول ما بلاقي الجمله دي على طول. وبعدين بيقول لي ايه؟ عاوز find ال A minus B. ده قانون لازم تكون عارفه كويس، ان ال probability بتاعت ال A minus B equal ال probability بتاعت ال A minus ال probability بتاعت ال intersection ما بينهم A difference B. ده رول لازم تكون حافظها كويس. لما بيطلب مني ال A difference B بقول له دي equal ايه؟ ال probability بتاعت ال A اللي هو الاولاني difference مين minus مين؟ ال intersection ما بينهم. طب انت خلاص عارف ان ال intersection بكام؟ ال intersection ده بزيرو عشان هي mutual exclusive، يبقى equal ايه؟ يبقى ال difference equal ال A بس، equal ال probability بتاعت ال A. السؤال اللي بعد كده ال A وال B are two events، وبعدين قال لي ال A equal 0.7، ال A minus ال B 0.5، والانترسكشن equal كام؟ ماشي، انا عارف ان في قانون للديفرنس ما بينهم. ال probability بتاعت ال A minus B equal ال probability بتاعت الاولاني اللي هي ال A minus ال probability بتاعت الانترسكشن ما بينهم A intersection B. انا عارف ان الديفرنس بكام؟ ب 0.5 وال A ب 0.7 ماينس كام؟ هو ده السؤال بتاعه. 0.7 ماينس كام عشان يديني 0.5؟ اكيد 0.2. السؤال اللي بعد كده هندخل بقى على فكرة مختلفة. بنتكلم عن ان ال A complementary event. يعني ايه يا مستر؟ واحدة واحدة. انت عندك حاجة اسمها sample space، دي الاريا بتاعتي كلها، المكان ده كله اسمه sample space، جواه event اسمه A. اوكي، ده event اسمه A، السبيس اللي جوه السيركل دي. مين بقى ال A داش؟ ال A داش هي اللون الاخضر دوت،
بقية السمبل سبيس كله هو ال A داش. سمبل سبيس بقيته كله هو ال A داش. اوكي، ده ال A داش. ده ايه معنى كلمة complementary؟ يبقى ال A البيربل، ال A داش هي كل الجرين دوت. فلما يقول لي البروبابيلتي بتاعت ال A بلس البروبابيلتي بتاعت ال A داش بيديني 1، بيديني السمبل سبيس كله، فالبروبابيلتي بتاعته ايكوال ايه؟ 1. طب تعالى اللي بعدها، بيقول لي الاكس داش هي complementary of event x. البروبابيلتي بتاعت الاكس intersection x داش. يا مستر انت قلت لي ان ده حاجه وده بقيتها، يعني مفيش اصلا انترسكشن ما بينهم، يبقى الانترسكشن ما بينهم كام؟ 0. يبقى البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بين الاكس والاكس داش 0، مفيش اصلا انترسكشن between them. تعالى اللي بعدها، بيقول لي ان ال A داش complementary of event A. عاوزين نفايند ال A union A داش. اليونيون بتاعهم بيديني السمبل سبيس كله، اليونيون بتاعهم بيديني ايه؟ سمبل سبيس كله. طب لو طلب مني البروبابيلتي بتاعت اليونيون، البروبابيلتي بتاعت اليونيون A يونيون A داش هيديني ايكوال ايه؟ 1. فلازم افرق. طلب ال A يونيون A داش سمبل سبيس، طلب البروبابيلتي بتاعت اليونيون يديني 1. نفس الكلام كده في المسألة دي، لو طلب مني البروبابيلتي بتاعت الاكس انترسكشن اكس داش اقول له ايه؟ 0. لو طلب مني الاكس انترسكشن الاكس داش هقول له ايه؟ 5. لازم افرق. probability بتكون numbers من 0 ل 1، انما intersection مفيش intersection اصلا فبقول له 5. اللي بعدها بيقول لي ال A complementary of A dash، وبعدين بيقول لي ان ال P ال probability of A equal probability of A dash. معنى كده ان الاتنين equal بعض، وانا عارف ان الصم بتاعهم بكام؟ ب1 whole، يبقى كل واحد منهم بكام؟ بهاف. كأنهم قاسمين السمبل سبيس لتو بارتس equal بعض، كأنهم قاسمين السمبل سبيس لتو بارتس equal بعض، دي A ودي A داش، كل واحد منهم واخد ايه؟ نص. نكمل. البروبابيلتي بتاعت ال A 0.6، يبقى البروبابيلتي بتاعت ال A داش 0.4. البروبابيلتي اوف سكسس 95%، يبقى العكس كده 5%. not success يبقى 5%. probability of failure 0.4، يبقى probability of success اكيد هتكون ايه؟ 0.6. فين بقى 0.6؟ مش موجودة. اعملها fraction على الكالكوليتر تطلع لك بكام؟ 3/5. كده عدينا على شوية أسئلة تشوز. تعال نبص على السي. أول سؤال عندنا، خلي بالك إن السي معتمد على رولز، فلازم تكون مجمع رولز كويس. يلا بينا. أول سؤال بيقول لي معاك تو ايفنت A و B، عاوزين نفايند ال probability of A intersection B. الرول بتاعت ال A intersection B equal ايه؟ equal probability بتاعت ال A plus ال probability بتاعت ال B، probability بتاعت ال B minus اليونيون بتاعهم minus ال probability بتاعت ال A union B. دي الرول بتاعتنا لازم تكون حافظها كويس. الانترسكشن ايكوال ايه؟ ال A plus ال A dash minus اليونيون. طب والعكس، لو طلب مني البروبابيلتي بتاعت ال A union B، نفس الكلام، البروبابيلتي بتاعت ال A plus البروبابيلتي بتاعت ال B minus الانترسكشن ما بينهم، البروبابيلتي بتاعت ال A intersection B. اوكي، عايز تبقى حافظ تو رولز كويس. يلا، ال A ب 0.4 بلس ال B 0.5 minus اليونيون اللي هو 0.7، يطلع لي ايه على الكالكوليتر؟ 0.2. السؤال اللي بعد كده مديني فين دياجرام فيه شويه elements. اول حاجه تعملها تعرف عدد الاليمنتس اللي جوه دول كام. 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 elements كلهم. عاوز اجيب البروبابيلتي بتاعت ال A intersection B، يعني common between them. الانترسكشن المنطقه common between them فيها كام element؟ فيها 1 element. ما يهمنيش مين هو، يعني مش هتقول لي 5، لا انا يهمني هم كام واحد؟ 1 element. يبقى 1 element over التوتال اللي هو 6، يبقى 1 over 6. طب اليونيون يعني كل الاليمنتس الموجودين في ال A وال B، 1 2 3 4 5، يبقى 5 elements over التوتال اللي هو كام؟ اللي هو 6. السؤال اللي بعد كده مديني ال A وال B، probability بتاعت ال A وال B والانترسكشن، ويقول لي ايه؟ find ال probability بتاعت ال A union B. ماشي، هي دي equal ايه؟ probability بتاعت ال A union B زي ما قلنا من شوية بالرول بتاعتها، ال probability بتاعت ال A بلس ال probability بتاعت ال B
ماينس، ما دام ده يونيون يبقى ماينس مين؟ الانترسكشن. probability بتاعت ال A intersection B. ال A بكام؟ ال A ب 0.2 سوري ب 0.4 بلس ال probability بتاعت ال B 0.5 minus intersection اللي هو 0.2 equal كام؟ 0.7. هكالكوليتر. يلا بينا اللي بعدها. عايزين find not occurring of event A. عايزين find ال probability بتاعت ال non occurring of event A. يعني ايه non occurring of event A؟ يعني ان ال A ما تحصلش. ال A تحصل معناها ان ال probability بتاعت ال A ده بتاعت ال A. ال probability بتاعت ال not occurring معناها ال probability بتاعت ال A dash. يبقى دي معناها ال probability بتاعت ال A dash. ده ال not occurring of A. بنجيبها ازاي؟ عشان اجيب ال A dash معناها انا هجيب مين؟ هجيب ال one whole minus ال probability بتاعت ال A. one whole minus ال probability بتاعت ال A كانت فين؟ ب 0.4 minus 0.4 equal 0.6. كأن معايا السمبل سبيس كله one whole. خدنا منه بارت اللي هو ال probability بتاعت ال A ب 0.4 يبقى الباقي 0.6. ان ال A تحصل ان حد success 0.4 not success 0.6. بس ده صعب أوي 0.6 not success دي. يلا نكمل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي معايا ال A وال B mutual exclusive. عارف المعلومة دي على طول يقول لي ايه؟ معناها ان ال probability بتاعت ال intersection between them equal ايه؟ 0. أول ما تلاقي الكلمة دي ترجمها. بيقول لي ال probability بتاعت ال A 1 over 3 اليونيون 7 over 12. عاوزين نفايند ال probability بتاعت ال B. طب اوكي، انت عارف ان ال probability بتاعت ال A union B equal ايه؟ A union B. الرول بتاعتها ان انا معايا ال probability بتاعت ال A probability بتاعت plus probability بتاعت ال B minus intersection ما بينهم. كل ده equal ايه؟ يلا نعوض كان equation. اليونيون بكام؟ ب 7 over 12. ال A 1 over 3 plus ال B ما نعرفش probability بتاعت ال B ما نعرفهاش minus 0. انا عارف ان ده بزيرو يلا ملوش لازمه. دلوقتي ال 1 over 3 تروح الناحيه التانيه minus 1 over 3 يبقى ال probability بتاعت ال B واحسبها على الكالكليتر تطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب 3 over 12 اللي هي ب 1 over 4. وراجع عليا الارقام دي يمكن اكون غلطان، عملتها بدماغي كده بسرعه. اللي بعد كده يقول لي معاك ال A وال B are two events in simple space واداني ال B واداني intersection وعاوز يفايند ال A. في حالتين، الحالة الأولانية إن أنا عندي mutual exclusive والحالة التانية إن أنا عندي ال B intersection B. هي دي معناها إيه mutual exclusive؟ معناها ال intersection equal 0. A intersection B equal 0. طب ال B subset من ال A أو ال B subset من ال A معنى كده إن ال probability بتاعت ال intersection equal الصغير اللي هو مين؟ ال B. ال B هو اللي جوه ال A فال B هو الصغير. ده معنى الجملة الأولانية وده معنى الجملة التانية. فإحنا هنحل في الحالتين. في الحالة الأولانية لو انا عاوز اجيب البروبابيلتي بتاعت الايه هعمل ايه؟ هقول له الرول بتاعت البروبابيلتي بتاعت اليونيون probability بتاعت اليونيون A union B equal البروبابيلتي بتاعت ال B plus البروبابيلتي بتاعت ال A minus الانترسكشن. ماشي، يلا ده قانون نبدأ نعوض بيه. 1 over 3 equal probability بتاعت ال B 1 over 12 plus البروبابيلتي بتاعت ال A ما نعرفهاش minus 0 ملوش لازمة. اودي ال 1 over 12 الناحية التانية minus يبقى ال probability بتاعت ال A equal يبقى 3 over 12 اللي هي equal 1 over 4. اوكي. طب ال second case second scenario ان انا هيكون عندي probability بتاعت ال A union B equal ال probability بتاعت ال A plus ال probability بتاعت ال B plus ال probability بتاعت ال B minus ال intersection. ماشي، ده بكام؟ ده ب 1 over 3
equal البروبابيلتي بتاعت ال A ما نعرفهاش، ال B 1 over 12 minus البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن equal البروبابيلتي بتاعت مين؟ بتاعت ال B اللي هي بكام ال B؟ 1 over 12. خلاص 1 over 12 minus 1 over 12 بزيرو، يبقى البروبابيلتي بتاعت ال A equal 1 over 3. اصلا مكنتش محتاج احسب ده كله، ما انا عارف ان لما يكون ال B subset من ال A فالبروبابيلتي بتاعت اليونيون بيكون المين الكبير، بيكون equal لل A كبير. يلا نكمل. ال A وال B are two events، واداني ال A وال B والintersection، وعاوز يفايند ال A البروبابيلتي بتاعت ال A intersection B. طب ماشي، مش انت معاك الانترسكشن 1 over 3، يبقى الكومبلمنتري بتاعت الانترسكشن اللي هي اللي عليها داش دي ايكوال ايه؟ 1 ماينس البروبابيلتي بتاعت ال A intersection B، يعني 1 ماينس 1 over 3 اللي هي ايكوال ايه؟ 2 over 3. خلصت. طب البروبابيلتي بتاعت ال A union ال B بالرول بتاعتنا، البروبابيلتي بتاعت ال A بلس البروبابيلتي بتاعت ال B ماينس البروبابيلتي بتاعت مين؟ ال A intersection B. ال A بكام؟ 1 over 2 بلس ال B ب 2 over 3 ماينس الانترسكشن اللي هو 1 over 3، واحسب على الكالكليتر ربنا يكرمك وايه وتطلعها. اللي بعد كده عندي هنا question بيقول لي معاك ال A وال B والانترسكشن، ويقول لي عاوز find ال A داش 1 ماينس ال A equal 1 minus 0.6 اللي هي 1 minus 0.6 equal 0.4. طب اليونيون، اليونيون دي رول طويلة قوي. البروبابيلتي بتاعت ال A union B equal البروبابيلتي بتاعت ال A plus البروبابيلتي بتاعت ال B minus الانترسكشن equal ايه؟ ال A ب 0.6 ال B ب 0.5 minus الانترسكشن 0.3 هيطلع معايا ب 0.8 اعتقد. طب ماشي، البروبابيلتي بتاعت ال A intersection سوري minus B، البروبابيلتي بتاعت الديفرنس بيكونوا عبارة عن ايه؟ بيكونوا عبارة عن الأولاني، البروبابيلتي بتاعت الأولاني minus الانترسكشن between them، البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن يبقى دايما الماينس بيكون سوري انا غلطت قلت هنا، يبقى دايما الماينس بجيبه ازاي؟ الأولاني minus الانترسكشن between them، الأولاني ب 0.6 minus الانترسكشن اللي لسه لا معانا اصلا من الاول 0.3 equal 0.3. اعتقد كده خلصنا الاكزامبلز ولا فاضل اكزامبل كمان؟ خلاص اخر اكزامبل اهو. الاكزامبل ده مختلف شويه، بيتكلم في ايه؟ بيتكلم ان انا عندي في الكلاس بتاعي 40 students، 30 منهم success in math و24 success in science و20 success in both exams. ممكن ارسم فين دياجرام عشان الدنيا تسهل معايا شويه. انا عندي الماس وعندي الساينس، اللي شاطرين اللي نجحوا في الاثنين بوث اكزامز 20 بحطهم في النص. فاضل كام بقى نجحوا في الماس بس؟ يبقى الماس كان 30 يبقى نشيل منهم ال 20 يبقى فاضل 10. طب الساينس شلنا منهم ال 20 الكومن يبقى فاضل 4. السامبل سبيس كله كام؟ خلي بالك ان دي ساينس، الاس دي مقصود بيها ساينس، اوكي، والام دي مقصود بيها ماس. السامبل سبيس بقى بتاعي كله كام؟ المفروض ان هم كلهم 40 ستودنتس صح كده؟ انا معايا هنا 10 و20 و4 يبقى كلهم كام؟ 34. يبقى فاضل 6 من بره، دول ايه؟ دول ما نجحوش ولا في ده ولا في ده. تمام. بيقول لي عاوز افايند البروبابيلتي بتاعت السكسس ان ماس. الماس نجحوا فيه كام؟ نجحوا فيه 24 سوري 30. 30 اوفر كام؟ 40 اللي ايكوال كام؟ 3 اوفر 4. سكسس ان ساينس اونلي، هنا بيتكلم عن ساينس اونلي مش ال 24، يبقى 4 اوفر 40 اللي هي ايكوال كام؟ 1 اوفر 4 1 اوفر 10 قصدي. طب success in one exam at least، one exam بس، one exam بس، يبقى هنا في 10 وهنا في 4 يعني 14 over 40 اللي هي equal 7 over 20.
بكده نبقى عدينا على افكار كتير جدا مغطيه اليونت 5 في الاستاتستكس في منهج بريب 3 سكند ترم. اتمنى ان شاء الله نكون غطينا كل الافكار اللي تساعدك تحل السؤال دوت، سواء في امتحانات السنه دي او امتحانات السنه اللي فاتت او امتحانات السنه اللي قبلها. انا عاوزك تبص تدخل تفتح الامتحانات وتعدي على السؤال بتاع statistics في كل امتحان وتتاكد انك بتعرف تحله. ولو في اي حاجه وقفت معاك ابعتها لي واتساب. متنساش تعمل شير ولايك للفيديو، متنساش تستنى الريفيجن الفاينل. يلا جود باي.